أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu amjoni samihiba mtufumbaria andogo na zashelea zaka muhimu hutukufu wa hanyu lazimio ranzido usiku wa leo juma ya leo yinu haina mwanadamu weika yao ngutambiho ne situation ngutambiho ne maisha madiro ngutambiho hedulu mailo komori na mumeoni ranzido usiku wa leo unubanu haina mri yake pre ya ufanya hazi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Wakati azali abidiende zahe usauja azali daena beluna msaidie kwa na ujwa urenge enti kwa na ujwa wenjeza mjuma banu azali na msaidie na belu kwa na ujwa urenge enti waendele mjuma banu haizo nga meoni banu usikwale longu ezevotibo zarewa zahibwa njakana haja sheka azali hafanye investichiri hende yabo nga mjotambiha kabisa mimi anda balana ka uwalinda ya uka lelode ya lazimu rijuwe mjobeshile ya marahaba owandu waandisa usikwalelo fundi watu Yusuf Muhammad mwana Metra Mahamudu omji mtukufu wa Shomoni ni haina mruweika yao risari tankabwa mbonzi ngebidi azali ende zahe ezensuzinu bi idhinillahi al-karim. Yabu nyiwa dada hangu, nyiwa baba hangu, nyiwa nasho hangu, nyiwa nama wanzani mauliliwa, mafungiwa, dhulumiwa, mahibiwa, madharaula, mamenye waze swala, mamenye leo wana mtsona maji, mtsona mwenje, mtsona hazi, mtsona tima, mtsona banungo tsoka yonti ya lazimu manadamu ngamu mmeyoni banu haina mdu yafanya hazi banu haina video ijo partagewa iwene sao baya la komori nge lazimu yu haraka haina mdu ya ipartage ya ibeshe mdu haina video ijo uwene swa komori watanganyia nge lazimu mi partage ngamjofanya mafoto banu ya azali ni meni banu haina bahana ni ya partage haina mdu mdogo wa rumezerezo pia ulemengu kamili urambue ya ukana emduwe ya isahale meza wantu owanzo waje kwa na huja ngamjore nga mafoto ya maraisi ni waranzi ya ukana henye na mhozwane komori pitiele komori mafoto yao enganyi preri yafanye haziyo ranzile lo juma maudu mfomonti mfumbili mtitoro amfidi hane maele basi haizo watukufu mtidhara uze nungo ni mwambia honi enganyi preri fanye mna haziyo au wanunga mtu kwanza mkenti mdo kama wanruwa onao filmu basi yode ndongo ya madu ni mmea onibana ngamanzo zedi wa zahanyu zentu zinu ike mnyezi mguna harakishe omangamio wa hele fujari la azali no wa mzingiza haina ujo swali ezentu zinu mnyezi mguna angamize ele katili la azali wallahi mrukadone ya duma wallahi eka uombo duwa ngawe na konfiansi mnyezi mgujo ijibu etwalabu ya mado baba nunga msasa nyo vanu hatano nishine na beze habara kwa wana mtote hata nungu na zeshele ya vanu shamjo wabia numu season ngamanzu haina ujo swali ranzide usiku alelo unubanu yati juhebo tapiju hosi jidani miezi mguna raka mizize le fujari la azali haraka vanu mguna ritole ye raheja fanye investituiri inu yode twalabu ya mado enga nyi pre hauka mti pre mitide na ulili wa wamiche, mitide na fungi wa wamiche, mitide na hibi wa wamiche, mitide uto hunda lapitali wa miche, mitide uto hunda likoli wa miche, mitide uto hunda maji wa miche, mitide na nilona mria koza obarini hau, mitide ulona wa miche na anakaruma ya mvio na hafa ezo zonti pia dasi wa komori ekanga bumzima dania bubu watukufu ya wanawe dhulma ili yo Allahi mrati darao ngamjwandi sabanu nifanye mafoto ya hemara isi pitié les Comores, attention, ganjoni ya behe
ngabo walona snap atano ngabo makoko walona snap chat ngabo Instagram ngabo TikTok ngabo YouTube ngabo Facebook ngabo WhatsApp haina bahanu ngeilazimi yorandiro usikwalelo uno aina ndongo foto la zali katili kanjo tawandu wali bombarde haina bahanu haina mahala mahisi le 14 ba ondwa hizerezo ngabo onda watoweze video pia ya homdone mabaya ya la pia les Comores ngabo kanzo ze video izo ina utuona na so partage avec share ya publier yo de tola buya mado ni meo ni bana wanama watukufu je mwanama Muhammad El Arif Saadi tawa yabo wafanya jitihadi wafanya flyer wafrenge mapicha ya zadi warenge dogozinji wa prepare discours watijenizo banu njamzi na gilije basi na mzi partage ule mengu waone ba ule mengu abasandu watundao haina ndongo zero zozinu zinide zitao balbala na mbeshe haina mndu mlona ye utitwamba kwa umbaka na peju basi ngasindanyi ekanga wenda si omhono aho ngojojwa ulisaidia ngojojwa upartage ngojojwa uapie ngojojwa upublie ngojojwa ukomate criminel azali wandu waone yo de tola buya mado abo buri kubaliana kwezi watukufu au karija kubaliana eze voti mono kanjareda nogo au kazila sijokana zila voti za batani shaba sainu de ranzimi yao rifungeshana mboda ya ukaba hadele katili le fujari linu ya bidile ndezalo aba hadele fujari le criminel ila zali ya bidile ndezalo Yusuf Muhammad bwana mtukufu wewe da weno mji wa mkazi mjoshinda mfanya afera mtowele ele fujari linu wewe da wena mkazi basi ujoshinda utowele fujari linu Metra Mahamudu da wena washomunine washili kwa jambeke utakanya na mzee Ashirafi yawe washili itanganya itojo mnoga nyowa ilibasi mwafikiana awasumani mkababa haisa hafariki baruani dawena kikina razida no wadunga yawe kenga mabao kweli awe moroni fata hola mdembeni awe moroni mwirenge ezenogo zatu zisazirengele ekamunyi baraka na Metra Fahmi Said Ibrahima ngamwamba ukweli njubumwa mdovi ngamwamba ukweli yabo basi madabaya yivu bade kanyoti jiwana fiki ekasha ihana jatanganya nawe bosufu Mohamed bwana na Adamo Ikoni na Shaban Abdal Halifa yabo Ikoni emkazi emoroni eitanda abo msamdagenti ntivungwe banu tena eka Yusuf Mohamed bwana ulo mkazi yapo Shaihani Mohamed Adamo dawe na Shaban Abdal Halifa na mzee Shawali na mzee Shabani ne mano tablo wao amtuka habari za Ikoni wanu sheleba jokirin la babo bade Yusuf batao yabo shele mtu kaendeza Obama za John Rume wa Ikoni baseka watanganya na baruani na razida na kiki waja itandaya mwenye baraka na Fahmi wa Said Ibrahima yabo asumani wa mkababa wa ditodima wa mrahitwa wa msafiri wa mmenya swala wa mjilalika wa mlambuzi yabo isange marehemu ngamushaonyo atano unyono aruna mvumbwani hapo ngamushaonyo aruna mvumbwani hapo ntwenda mitami huli ntwenda bajini ntwenda mahame ekanyi nganyi wa kweli harume bwana inu yabo wakati wa mkababa wa sumani dito dima yato wona hiro ikati de mahala tukawenda hibe bali abeshe ile barika yabo asumani deza hibo mwenye baraka kengwambo kweli Fahmi wa Said Ibrahima kengwambo kweli amreti Metra Mahamudu daena mzee Ashirafi daena Hassan Hamadi daena wa Mahame ba maduna wa undo abasanga tuko urenga na mtoju hanyinyi basi mwenye baraka Yusuf Mohamed bwana
baruani mutanganya yabo basa mutanganya yabo ni mndu aparondo hai abo basi asumani hede abo asumani kujotanga abantu na tsumbili aundarweke mto wafikiana kweli ngarifanya ubunjilio lo karna ule jeidi ngoni abo asumani wa mkababa wa dzitsozima wa mmenya juma wa mlabuzi wa mpatufu wa mbayanayi wa mjilalika wa msafiri yabo haisange marehemu haisafariki eshijo utwengeza belu mbaya jujada ena maja kono wamsaidie na woi mkababa wa sumani waendelea yabo dekenyi mabweze leonga mambo janono badeka nyima bweze shae kakweli nganyina wandu ekakweli mfanya siasa ekakweli ngamanza wensiyo jaa alwaqt hayya ala aljihad harumwensi hatu eka konferansi mzifanya eka deplasma mzifanya abasa imma nasr wa imma shahada yabunja endele ya Buruhani na hula yabunja endele Zekarihi ila neze Mamadu na wala hula abunja endele Hasana Hamadi ze Ashirafi na wala nja endele abandanyinyo wane watanu kujombo wakati mjo uwamba ya Rabbi ngarisao yabo basi azala isaideza enrabo watukufu haukweli zangu ni mwambia oni bana izo nrabo haukweli izo ni mwambia oni bana ikarazi dada wena kiki na baruani kweli kamna ushindwa ni tijifata utijikasiri tijilolobi ikashaba nabdal halifa da wena mamedada mona shawali kamna ushindwa ni mtu yapo wow ekutona wadu tukomshinani shana walide wa wandu wazali wa ikoni na mulide bagamina mnakiso mtukazani mwabia ni nini mlaheni banu abenge ranzilo usiku alelo unubanu haina ujoswali dezedunwa mnyezi mguna jali ikomwiso wa sumana azalida ene mafujari unu usaukurubia jomwiso wa Maikisani jomwiso wa Kadafi jomwiso wa Husni Mubarak jomwiso wa Ali Abdallah Swali jomwiso wa Saddam Hussein jomwiso wa Karanto Zainul Abidin mmobezedunwa iso banu ranzilo usiku alelo bangare nao ila miyadi ya kahama ya bobo Dr. Salimu bo Buruhani bo Abdou Swefu bo Mohamed Daoud ki no ando hanyu pia aina mdu na tuamba leonga mfo haunga mwawine Komori shale lon tureje dingoni mjuma bana kabati mzima utuamba da amira nzile nonga mijangu basi majone za jojiria wallah shaenda wewe azingaro afungwa kajafungwa jauchao washide mdazi za hinde mwana nyanyi hangu wa Faransa jawa jangu fo Archimedi hanga mi yangu fo Archimedi hangu wa Faransa jangu ulo ya feni azali na nyiyabo ola mba hanyu adu kwa kamja hajata Archimedi ya Archimedi nguparalize hanga mi ya kabatsa na rongo olu ya hamba ola mdu kwa hanga mi ya Archimedi unisami Archimedi baba la tamba huadisi Archimedi hangamia wode fundi wakomori ngo hamazi nyama wakomori watu wakawai Dr. Archimedi ile akausomesa wana wakomori akausomesa ni mlawe ujinga msome mwede mwenjeze mjemkena manafia hajazingarwa inu wenza akili wenza mradi suwa wa ulo wafu suwa wafungwa suwa watozo wentiju mkanati za hindi bo metera Mahamudu Yusuf Mamedi bwana bo Baruani bo Nyoti pia mkanati za hindi bo Abdou Swefu bo Buruhani Archimedi ngujo yabo bo Dr. Salim ya jere ngwa yafungwa tuongu paralize olangena problem ya hele dingo tuwa jangu tola labo nti tuongu ngufo Archimedi ngufo na nyabo wangu wa Faransa joka bana wafe baminga mlonga mno Faransa si haki basi ye kanga mwamba ukweli wallahi kanyitiwa na haramu ekanyiti wa shenzi basi wakati wa ukaza liende zahe lindio na kawilinda mimi indio na kawilinda lelo basi nga mumlido ni banu no le 26 ezo fanya zifanyiwa
rahane chafumbua wa mwali na nsuwani na tikina da hubi wallahi kam toroha nwane Busuf Mamed bwana uro hada wana metra Mahamudu wa uro hada wena Munyi Baraka aina mtu atuambe minga msiho wantara wangu wa ura wangu watuambe wabai hata ikehindi batunambiwa ndo alo mijini hatu ekamishi yanga bo mndu ya urawo Woma nyanyanyi na mtodubi yare kamru mshere kamru kokore kamru wahe majeshi wao mumtesho node abo wakati yodo watore jei yede namno usilamu wahamba ujoto waro ya haina tolo udomfanya ni wadu ina mfanya wandu ibahe udhina lilladhina yuqatiluna fi sabilillahi bi annahum dhulimu wa anna Allaha ala nasrihim laqadir amrishi wanyi wandu madhulumi wa mjilane zibani udhina lilladhina yuqatiluna fi sabilillahi bi annahum dhulimu wa anna Allaha ala nasrihim laqadir eze aya hizo pia Mwenyezi Mungu hazamba katabina alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs udotowere we aya ni wandu ne tolo waqatilum kama yuqatilun amwane nawo chena mnaona na mwari hitwa madena mnaoni hitwa abungele longe lazimiyo ujo jeshi ujoro hamba ngo endo yafanye chao halafu na mramiye na mtunde wana walevi no wana mapede no wana makulo shari no wana mabando wajukanza wabengo wanzo wabirilie azali abaki haringwa zia uriti manifeste na mditundie bati ono wana makulo shari hari wachango wafanya konferansi waambie ukamda tishe unani mnatofanya manifu mnyima dira nyine mazi ya mrumani wakana ritifanya manifu haringabo amani pepe yao haringabo amani pepe mnyima zibo wana zishenzi bo wana mapede bo wana fidia bo wana makulo shari Kaninga mtu kwanza mdomba mtatija fanya manifu hunu si nge pepe yao Ibrahim mzee homisami huli Tamba we mndu mwema na warendeze mabe Ibrahim mzee homisami huli mimi bo Ibrahim mzee mimi mwanashe wa Umara Mgomti ekarongo za fami mvedo rite za umide na jotende ni mjezibani Sheikh angedaine le fujari la sumana zali ntira minaye aba hahalawa kajalawa raira shaihani mtuju wangu aona mtuju wako atida ona shawamba kwa ati izo ntuzichu basi ujangu anzo urenge ushababi wa mitami huli ukawaje wabirili yevoti bo Ibrahim mzee wanzo urenge ushababi wa mitami huli wa urawa ni mutu kuchamba na mchemode madaili ya wada wambia zali wajawada ili ya mutu bo Ibrahim mzee shahari uvotu wa guvernori wanzo urengo shababi wa mitami uli wa himewa jewa wane no wandwati Samba we mndu mwema izo wede ujuo mndu agale mndu yanshuna mndu gambe mwema demande qui tu fréquentes et mndu yanshuna ene mndu il te dira we mndu hiti ngutuambia we mndu hiti we wantu mitami uli ulabo Ibrahim mzee kujaba rongo na wa mutu izuki wangu wazali mwana nyumho manzani waho daona Umara Mgomri makabazima lelo ngwanzo mitami hule ushababi wa mitami hule ujua ubiriliye bahari uvotiwa wede wa wanene maisilamu abonke haina mrujo juhe safara lelo inu ya jembe ngwanzo ya biriliye azali ya bakia ngamjodoro wembabiza fidi ya zamzayani Mwezitakanga zenda zono swakojo ni fatihu mwabarali shirini weda mwahula mkatadipe mwehida kama dobuli ya mjuma banu gamjodo rawe mbabiza fidi ya zamzayani watu mwambia nukana kairi mdu ya yenshi baingo siku zima ki simba ki mwanadamu rano uyenshi mahakume ya umezi na ufirwa na ulevi na uvirizwa chao abongenga mwambio utijo uti ya mitami hulina ikoni bakarja hunra hindu arumwezi ino ikatima jicho we mitami huli hukada we na azali emwana yuhumu to ulo hafu kampanya rarendo amamba ilitona mana kujabaru utijo lelo ujabaru ngwanzo uke guverneri ngojo urenge o shababi wa mitami huli wande wa ulo wafe balelo
lakum dinukum waliya dini safara lelo inu wanlelo ngarendao haruma haizo ngamwambio ni bantu watukufu haina rongozi jo viziti y'abantu zentu bilinda ruzinu kanto mzipropage wakati wazali wenda zaye usauja haina mdu wanwe bana ngamuhambio bo Karim wahe Komori Dunia News Karim wahe Komori wa Dunia News ngamubo Mwenyezi Mungu muda utuwa halini ke Komori biidhinillahi al-Karim utibalie telefoni yao tena honde huono kopera mjomba hangu wala mjomba hangu kaja soma bahindu yeti mstaarabu shahaka namna videti akaudwele ya ilo wana mahakati na wanazinkada nezembasi wakate makatori wa haja hede habangu tu hazina dwenda ilo waija wanika ngujodwe liwa azala ja wadumi zangu tambiho basi haju wangu dai utibale kamera ho tena wende uhimili ya kopera baba dukartute anga saro jihadi enda one oamba wasomo no wastaarabu wajuao ezenongozi ili yoza duniani baba dukartaro makomedi mimi le wana mshwa kopera ndio bana ndungo mwambia ni banu yakana izo namba banu kabati mbamdu John Shangazi ngasi harumwa baya ngasi harumwa msiba ngasi harumwa problem kangwanzo bale kamera daone mjomba haho ndaone mjomba watu umnike shauti bale kamera tena wale unikakopera banga mmobo nguni ko Komori na mimi tuanza nifanye rogo zijo hutambisha bati uono kwa wena stay banu kartsaru mabetizi banu kartute bandu uliliwa utende urenge kopera udo mreda cinema bari kabati mbamdu yabo waamba tija utibale telefoni yao tena wende uhimilia tiwambia upando wangu utibale telefoni yao wende unikamlevi utibalie telefona wende unika daba jufumu adoamba gurila pizo babo urila pizo ndawe ngabo wandu wasoma ngabo wandu alona akili ngabo wandu abanga dafi enda uzisema swala ebanga msaidia wazali sabari abutiza tiula hayabo utibale telefona uti wende uikaza kopera tena ba ngamjofanya rogo jo hutambisha na mi wouni stay stay abutatu hambia kasaru mabaya kasaru makodo ikenga one telefona endata he mru mstaarabu mjomba ngo lati mstaarabu nguwa nilio watwani ya basi endata he mru shaute de urege udofanya cinema na teswan kasaru matesowan ikenga boye la bare telefone dani kaula kaule kofia na ikashi dina lene silipone kurusha zia he mru mshejoza hai shauti je udofanya cinema banu yokana ngo dadoro rawantu izo ndizo nakanza mwambi abutisa tumwambia Karim abilisi wahe Komori Dunia News na ni huone tena ubale telefono da himise kopera banikarta matia triban wandulo arifu o wanyanyasi wa ulo wafu o wasawa nendwa zirewe o wasawa wafungwa Archimedi ngufo opirizo basi kartina wakati banu wa utarudote ya zabanu dasina wantu radilo sikwa lelonga mummeoninyi wa Komori haina ujo swali na ombese di wabanu kwa Mwenyezi Mungu na jalie komu iso wahele katili linusa uja naambie Yusuf Mohamed bwana naambie Barwani naambie Mwinyi Baraka naambie Mohamed Adamo naambie Razida naambie wantu wabangwa wana udanyi wabamba basi ne itsandraya Mwinyi Baraka na fahami yede itsandraya kanyi nyinyo wane au nyo watanu ganyi maserie basi azalingwe ndo zahe ezentu zino haukako ujoja moroni kwa budoka kapitali kabana ukandongo kanyi wandu wakwedi watina Metra Mahamudu nyinyi kembiringa mjabo Metra Mahamudu na wena wandu wa Ashirafi na Hasana Hamadi ekoa Mamadu na Hamidu Karilana wa walele sayungu wa chao Dr. Salimu na Abduswe funa buruhani walele sango wa chao ugune vya tukamba ikanga maboko ili badike banu nyinyi mabwe tesa mbani no mtabu hauda nyina azali bana shekanga nyima serie basi azalingwe ndo zae ezensumbili ndarunera ziba usozino bandabona kaubalinda bana bandabona kaubalinda ikazali kachenda zahe banu hafanye investiture basi yabo ngamwambio wa Komori okana tina uwane bwana inu damina mndu tena ngamtojoka wa miche aweke ngamtedongo tina ukana president wala tina ukana to amana mimi wa mino totende wa miche na be mido ubaliyo na mkodi ngoli hwando wa ufano wenyu oti pia ba mido ubale le gara basa batile mwa ibata na rabu
na mbire banu beke kamjabira banu mana hanyu nyide mlona parti nyide mwabaji ujula nyide mwabanyi na fiye nyide mwabanga nyicha uchao wakati ucha kaka mtuka ucha mwabecha mdobi ukaka mjaparero wa mama ilika mjaka ufanya defi ababa sangujo zama au yambe mrati vise nyumba mrati menye gari ba karitina shana muwa wandu wafe na mwafunge na mwarede jao shamrati vise nyumba imbabi nje mainu jao izo kwa na hamba yode risala na kaumbeshiani nyi wandu wabanga mwanu na azali yabunga muhulindo haina mru wa kweli uhisi ukanga wandu wa hafa bure uhisi ukanga wandu wafungwa bure uhisi ukanga wandu wikayao watola muhazini ngabo nzaya ngabo giza ngabo nyo izo izo pia zitabu izo no komori basa ina mru urambu wezo no izo ni dhulma iliyo ni madharau basa ka uo mru isilamu ekati jijufumu ekati jileve ekati pede ekati bwizi ekati mana ya jahazina basa safara lelo ngujo sisyo mirobo honi na bena mjeba vuni bakamjari hula iyo aibu ekasumani wa mkababa wa ditozima wa mmenya swala wa mtabasamu wa msafiri wa mlamuzi yatoja ya mrengeni ya mtereseni yabo daene walevi wala wara zendi zona kanza nape abongega mjoda na ukaza ukana ngari joka uandisa mapicha ya sumani ya twa pia no vene pa au Comores no grata in Comoros Island la marhaban bikum fi juzur al-qamar bahajwa hende ngumeyo baharini lelo kakam jabushe rajwa ukana dasi haundao kabala la jibo la torabu matuka uheza ukala patri ula morubo buruhani ne madali ha na mpashie ya ba wanu wondungo mtesha do nwa baika mjana mjedi ngosi jeri finalize archimeta jangu fo yabo hari ha paralyze andi so paralyze asiba problem ya kanywele dingo mzwadi ngo basi wandu walio abo wada za shanga mlido zensunda runezi inu ni banno le 26 ni wone ngamdido banno le 26 ni wone ikaba nuko moringa po wandu waume au banu wanuba iza mapede na babiza malisibieni na babiza wa maja ya za jahazina abo basi ndo ambasala mtuku wakati hiyo ngamjo kubali ya ukanga mwana bwana wa micheda mina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile ujoni ke taufik engu siso zaha maji engu tabazwe arudhire angamie bodi tona mana engu be usikiloni imwe useni mndeno barini magamizeni engu jona bwadebi mfeha mbele mbenyoti pia sho wakati uja mbia tike bana ono video hailejeza na mpiblie na mpartage ule mengu pia ba o aba wasome shizungu abungu ahima hata nge wajukatela moi je fais mes études en Chine mimi amchukuja shigereza mimi amazoni ambassadeur shabasa lazima ina mndia tofanya mna discours amina mwanama upara amedi isa Mwenyezi Mungu namlibenju wele ajitoa abantu usubuti ambe abasangurongo shizungu ilia denosi alafunga mina su alatalinu jeni uzise wa ikoni emjueza unda wa ikoni au kamjachua na mnijibu ngeni mwabieneza jiri ikoni emjue hadisi yahe emunyi elegonzi au kamjajua niwabie niongeni mlahe ahlan ya fadilatul ustadh المحترم عبد الكريم mjue hadisi yahe munyi elegonzi au kamjajua wakamrenda hulugonzi walati mwambiani eze habari za sumani neze habari za hempundra owalone za imeiriwa watu ujua isho hala basa timambia nuka sumani woi woinge hamade mrenda hule mpundra ya jaya ihanti hata ojioni ya bana nani heze bojuede aoneze nzia aiheza bala osakafuni mwe nyumba ya mafiti ngode aiheza sakafuni wone papize nzia sheleke itawa abanda bala nanda nabira nje dodobia basi baki balata watone maribiaja wandu wapate menje basi ila mpunda kiyo ja ungetungo zuanga le menje na hula neze rongo ola mwinya baeda iseje ila ledi ngosi ajanza ya isise ila mpunda ya ketukirusi anza ya isise ketukirisi asigiri bala ntona na baba we place ya horo fijiri ula mpunda kedo kasakafuni na garini atigiri bala mpunda ifuswe ila mbanyumba ya katsanere bala ye traitere he nyumba idangu haifu pinda
Nyumba imenyeha empunda ifu ola munya kalantiza washila empunda reda na iula aje ini doni fa ini do baize traka basi akalantiza lepindange hamagula kini amado wakomoreke ngwala kini yao do voma he ya ibutia ho ele da bandami emjufu bodami munatojala nti jirongo zena mna yokale da bandami na kauda ili ya wanu emjufu modami na kaudwali da ili ya wanu na sukati warata zalawa awadungwa yawa to auzero yawa to yawa fungwa yawa ndo wa mezo wa firopi na waranti tana kaudwani munaze ntambeze rugo izo ti yale bana base bwana wala kalantize mpundamba impundanda mi zinunja parosi wona no tsamaka mufanyo irumbini uhozo sakafuni ndo waono mwenje uoneze nzia urambu esha kejabidi uhe iyede namna ya sumani o wajingaro wa komori warenga mna kaporali nyaro wa mnika daraja uraisi kaporali woyodo wa jifiri na ukahula ne babiza kaki basi mpunda ya badami haunda iyede namna sumani dami haude komori ngamilazo nanza ya unga mfariki dami ne komori izo de zanro akomorisha eza ikoni na mjemwishiye wa ikoni wa wiki swaya hode yahe mwenye mnagonzi wa ikoni ekiswaya hode yahe mnagonzi auka mwenye mnagonzi ajaida hulu ajagudo bisogolo ntujua mnagonza kawana na ndobe ule balala dire manezi nyoka hata bese uwengo udihiye lijali rema ni wade na magalebuzi baba na kami mwade ntushida na jangali yange juze mnabuzi ina kati kutoka mwade ngutofanya chao wachende hula katuele ile gonzili rende chele gonzi jema la azugu saulata aido gilo bade gilo na galtwa gilo na AVC gilo na AVC na abokartwa mine kengeli jo komoreka mbwemba embuzingi ombade le shononde wando ititi wala walu wade haraka ntwabili walidungu la mnagonzi basi boy ikoni na mwede mauzise june idia masuala yahe bunye mnagonzi alianisu abaparo ambo apeza unjiye wa jashi yeshe bwata mnagonzi yare mwani ya vese atafariki munye mnagonzi tilokele gonzi lifariki shaja kanti washila eze mvuza hangu nemane washila eze mvuza hangu no udo mfungo mkabaya washila eze mvuza hangu no udo mbaliano washila eze mvuza hangu esha tongeza wafariki ndi bogonzi ngamanzoni ele esha tongeza wari mwani ya vese leze factuiri ngosomeso wana kujalibo mwenche urendwa nidazi izo desale ino avese ke ujaza bari ukaufikiro mtihani ukalikoli unamiesha tongeza waremani ya vesebo gonzi unganzo ulole heada anakuwa tusoma kutushindwa libeze factuiri ufariki ya hindi basele swala hilo kamwambie waikoni wali to umana na mwede mauzise june hidi masuala yangu bojuna wala wadopo wandu wachaoni lapiza wala wandu wazali na mwede mauzise ukaa bojunei ebalukana mna hawara ikoni ahutawa bojunei ebanu kabo mndu mwikoni yahubo hamna hawara bojunei ebanu paro ulizwa mbasini wa ikoni ujauhelele azilo hukalwa bojunei ebanu kabo mwikoni wahumuli ya mna meli yarega idas ebanu wa ikoni wahurede bojunei bojunei urabi ekebaru kana mna hawara mwikona utawari jwere na mtsahera betwa wene bagodo tsautegeza kasigizati arsina ayo mwezi kalija ona mwechi atwa ikone ke wazo wapula jo wadi lapize wadi wadaini yao watirehe jamitunu na landa wasomoroni wajawano bacha ya sukari yabo namba mkate wakatila watu na bakredi wanirongoza izo ndezi hadisi na kaujani wabieri bo ikoni au kaganya hamade mwenye mnagonzi ya fariki wa ikoni warende hamade mwenye mnagonzi ebanu gonzi ngore mwana vese ufariki da borenda kuja ukanza ulole he adari uzia wana kwa tusoma eze factuiri esha tongeza ware mwani ya vese indibo mnagonzi
ufarikio hasibabu kaure mwani avese ebanuka ufikirindi de nyumba de gari limenyeha e telefonike da charge wabo mna gonzi ngore mwani avese izo za urawa ikoni odo use Junaid bo Junaid ebanu ikoni wa urede bo Junaid kabati mji wa ulozi hama ikoni ngwaona videti za timizima jana mararu yabo shere wo shinji shili wawe chaka ulazimika inga shule ikoni waje wadungwa ni shindi ni nasijida hupi bo Junaid ebanu kana mna hawara ikoni ya utra warede na mtsahera bevira wende noli jo hunda mamwenje bo Junaid ebanu kabo mjomba aona nyuho wa hezi kabo ya jaubo hamhazie ngoli tubiso bo Junaid ebanu nuwa hayi wa haja wamba waikoni watiparo jona mwenje na odofa ajifiri na giza na sabula za ola bo Junaid ewanzu ya dode hea da ikoni yabo kutofanya do usiku yo uyone de adoda hulezi rupi usiku yo uyo ahele jaliko usiku wo wa hedine de abidibje hulezi ndu urabie hizo wa ikoni wa ureda bo Junaid bagawe hama deza hemnye mna gonzi urabie hizo wa ikoni wa ureda watubisa weda mna hiyo wa ikoni wade wafanye bujide wagale ekebanu kana mna hawara hutrawa hauba nungabo mde ata ya husi za marindi hauba nunu hai wajiliwa au ulu mna videti mwenye mna videti ende hamlata ngudole weze mfika tuja ya hunika utojua utotubisa wa ikone na mna ino hata basi amjone uziseba wa uloda ona wadungo upua didi na maviho na mavushe na marindi na mabuho ja wali na pisa kama tusu kutahuzisa ukabo Junaid wadu wone na mna raro wafati wataendo rinosa kojo ena mna raro wada ena Danieli eba nuri urede bo Junaid ba nyinyi wa Komori bo Yusuf Mohamed bwana bo munyi Baraka bo Metra Fahmi bo Metra Mahamud bo Razida bo Baruani bo Karihila bo Buruhani bo Abduswef bo Dr. Salim bo Dr. Shakuru bo Nganyima Jana Shenda mafanko wa yanu ya tutuja ya msampanyani hama bisu ho bonti juu yabo basi na mielewe ya ukana inumpundra ya hea sakafuni ya rudia ona mwenje no mwezi iyo kena usiha yabo paka kibua iyo nganzo ikibura isebonti eba nukamlida uhindi arshime dangu wa Faransa ajafungwa uwenge yabo ngutobwe hanyo amba na mjeri finalize tuongu fo hamba ara negosi iyo de namna negosi yo tu aisa paralize yabo wokangamio myezi ngunda na beze ya mto weze tuzini kama mwenye Baraka wawe chega userio wallahi ngojo ujosisa azali kama Yusuf Mohamed bwana wawe che gawise wallahi ujosisa azali kama medadamu dawe na shawalinga nyima serio wallahi ujosisa azali mutaka shabani ko tuambeze Karihila o wandu wa Mamadu o wandu wa Shiraf o wandu wa Sana Hamadi o wandu wa Metra Mahamud o wandu wa Abduswef o wandu wa utipi ya ikawa wandu wa loma serio wallahi bilahi ikawa orodo juharu mazine razira katu ya tuendeza abange watukufu ni makoko ni wazazi ni wabaye mti neglige douan isafara lule inubana mti neglige douan ba mimi indemi ya dia hanku de le 26 et que le 26 ibiri kamjafanya ndo kati utetezi tina ukaya ruma group da mina mndu sena ngamjoka wamiche awekenga bwandu mido ujokaya mido ujobale vola abutati mabiani que le 26 ni ibiri kafiroka kweli azali daena duju napanganyile wo wararu basi watuka uja wa usampanyi wangamize mkazi wangamize wadunga bizofidia ezadunga bizofidia ikanganyima serie kenga maboko eli wallahi omwiso wazali keza bidi ashili yele 26 nwa ekashili abonyima bweze d'accord timambia ni msidono wana wanu wadungo zungulia ba wallahi wanu karipatu wano mala wali nimambia nukazali wallahi mana ya jao ila de seresi ya jo Faransa wana rejei wallahi abo haina zijohanzi ni pare mwana manurdini mbaye dawono wananyuho bo barufu bo mirali bo haina mru wa lugha yabo na mdenge mafoto ya azali ripublier mara isi ukana mhozwani isi
linu crimineli linu dictatori linu jau Mwenyezi Mungu ajalie komu Swahili kafiri linu saukurubia jeri wonendo kamungwa bente mambio wadzadzahe wana mafahavalu no wamezi wadungu wabangu wanzu wa terrorizi wafanye conference ngwajo uona nyinyi ma journalist na mmoneseze pare na mmoneseze lapitali na mmonese ukana linu kafiri litsona rongo bonti juba nilifanya hao sheka mbali ya telefoni sasa tuambia bwa bilisi ekauba le telefoni aho wende unikaza kopera ndo majaya na mafitsi ona mjomba hangu shakati ruma betizi bana bangasaru mabwana serie ngabo wandu hafa wandu wafi ngabo wandu wafa mu barini ngabo wandu wafa mu mvio zo meza wenda uvurizi wa roma mafitsi banukartina ati banukasaru makhatwari sonti pia wadzatatu ni arimani wadengu so fonzi yani hawenda fia Dar es Salaam wanenti atu idongo mateka ekairo ndo baki banu basira nyiremba wa mzayani ngamjodo ndo mone sokojo cha unifatihu wandu oremele kotsi mnose nguhamo mwamse izele za jomba kishani banu eni mugojoro wa embabiza mavehele za mzaya izibali azera zono sokojo zoni kwarali mbili na robo kumeni fatihu juzine jana ikoni mwakazele bunjilio dilabana ngamona uka dairo kwamba tahasabu mjamian wa kulubu shatta kari chirwani Bwathumani Bome Bwathumani Abdusala Bodaala Bomaisa ritimizi mwezi kamjaona mweje mdele ya malanda basi mdele ya jamituru bo waikoni na abo mwede mnika wala utujua tabele zina lahe sandichi yale ya jianteze sheri bona ba madagazwa ulwa wa kartina maji kartina mwenje kartina msomo ezenogo pia azala zirengeleza henga mumdaidioni ngami Faransa kaminele gari la hangu amle ishona nzao ngamode ihona nzao ngamba izona nzao shabanu ngamuzo ninyi vanu nyima adui ngamanzao njeni yabo njeni fanya jarshimeti alafu wakati ila fara paralize fari afa jau sabanti na uja komori suwanga mjoni po yazalishe hitwa yaba unimlise sumu au no Mwenyezi Mungu amangamize shanti na uja njeni fejao ekati jo kanga bomba ekati onomba ya msiru ifoni ile mzinga au ni lise sumu au ni fanya haina zofanya ni yangamize shanti na uja njeni doteza imma nasra imma shahada shamimi kama mambo Mwenyezi Mungu ni wasudi komori muda utwa halibi ibnillahi alkarim kanyi wandu wa khairi Mwenyezi Mungu ujomnikano usubuti basi izonrabo wallahi kabelu daina msaidia nazali wajo usubuti wa Yusuf Mohamed bwana wajo usubuti wa uwe Barwani wajo usubuti wa uwe Mwenye Baraka abwentu akiyama hawisa ijara ule mijini hao abwentu akiyama hawisa ijara shanda bokanyinyi mtujua banu msamfobigu ninyi wandu wa opposition ya Komori na rebamba oya Yusuf Mohamed bwana na Mohamed Adamu na Shaban Abdalla Halifa na Shawali na Mzee Shabani na waonzi pia watu kauja watu wasampanyo ikoni na Barwani na Razida na Kiki itandra Mwenye Baraka na Fahmi wa Said Ibrahima na wao ikewe washili Hassan Hamadi na Ndovi na Nedimani na Shirafina na waonzi pia watino wadwaji ikakweliga muda sawa na mnayo nti irongo ihambu eze Buruhani wadele washili na izo zabiswefu neze wanti PNT itorengo na mnayo mdero amamba itona man kaire maji ya wenda ranani ekele 26 wandun lila roda manuwe mashishio na bone matakwanti njemnuwe mashishio bonga mjo wona ekati wono mbuna conference yodo wakati njoka utowe secret yodo wakati njoka uona nyi wandu wabanga mwana we bwana ezangu mimi ntina uparjo angalie mafahavalu yano Chayodo wakati mjoni won abonge vous avez intérêt à montrer abatoka wandu kume wende watanua baki eka Yusuf Mohamed bana komelwa nyima kokwa hanyu ne majomba hanyu na nyiwa majeshi ngamjo ufa abonyide mmona nganyina wana nganyina chau wanyinyi watate na nyiwa baba na nyima fundi wa heze utuba ngamwishia ukanga bomba biza mapete na wana walevi na mbabiza makuloshari zanzoje ziziye wandu wati manifeste mwishia ukanga bomba biza fidia za miji na wana mapede na wana kazu na wana walevi hari wantu wajua sekurize miji wafanyi hazali bahari wafanyi hazali hazi wa mkuvure no ili investiture bire iloda ba imrujo jwa kemdo arumu mahamfukare no katibati maji kabati mwenje kabati womna pede haumna kuloshari haumna mvura bange ujenda ni kwa joya be ndio ni kwa zone ya jia wani na manyani basi kamjo uona na mrongozo wana hanyu na mrongozo wana makulo shari neze fidia zinu beke mduka tuanza lele na tizaye eni azana lele
Ini azana lele mratenda za kulosha renda liva azali jambe guju yari uwe kenga jo udaza babanu ngari wona uze shughuli hunu bese twakia matunge jonge isa ikurubi abatu wanu mimi no do imagine ze shughuli no wandu mumda wanu wada hubi wanu jau wallahi banu sido angalia bana izo ndizo rakanzali mwabieni yabo ngari linao haina foto la azali rijo liti abantu mrasangale video banada za basi na mwabesha ze famizahe ezembo za azali ne maburu nkuya azali wadona ba Mwenyezi Mungu hatende handi saikoni wala wakaupwele fahavalu jeri ndapize na mmonao ikoni sawanu warende hama mitulu warende hama ngava asiba butabu ya machi inde mana nakaujani ni hozwani woni wambie tunai de urambie ndoko ikoni wa hurenda ekabanu hubo ukana mnahawara au tirahi ekabanu kabo mndu ikoni hata hubo hamna hawara ekabanu ukana mna videti mwenye harengedeza haikatubo wanazimfi ekabanu kwa wena ndongo wa ikoni wa urenda namna buatubisa wabazi lukari japaro ziona zina zilukari japaro ziona Mwenyezi Mungu tujalia rionendo shana mbeze dua na mpiblie ze mesaji haina washizungu haina washingereza wakati usauja wauka rioneso ulemengu ya uka kabati zao mteswe makati raisara wasuiliano risari wasuili wakati waika yao na mke pre ba wandu wafungwa wandu wa ulowa haina ulona video ya baya ya mashaka la foto la azali na mya propage pia ulemengu waone mrati lwamba ukana azali na lawe kabati azali na lawe azali dégage azali out irhadu ya ghazali yaode majimbo yaode makaulu ya bidiri do yamba ezentura ziba usozili azali dégage azali na lawe azali out izo dezongo ya lazimu rido zamba ezentura ziba usozinu bwa tukufu Mwenyezi Mungu jori nikeza khairi enu wanzizo komori khairi Mungu jom nikayarere au yanzizo shari Mwenyezi Mungu jom dejezasho na riwa baba iso haizo na mtirati zedunwa mtidara uzedunwa za hanyu bwa tukufu oye wasiwani na ungwana na umoja ae wakomori na ungwana na umoja na mtanganyihe hasibabu ya Mwenyezi Mungu wakomori ndunareti wana mafiti narirante kiburi ritanganyihe sonti pia eke kwa jaja na ruwaendele eka karijenda na mje ritanganyihe bazima leo zilo masiwani wakomori kawalawa masujaya bwana yono wapani ware mazifungo masiwani wakomori kawalala masujaya bwana Nasaki ware mazifungulo silera huzambana abonga jona na khire kam wabenze wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa nafa minkum